Antena Zagreb. Prijavila bi ulicu Antuna Šoljana. Riječ je o komadu ceste od nekakvih 200-tinjak metara između dva semafora. To je u blizini škole Ante Kovačića i klinci na tom dijelu često pretrčavaju cestu. Tako je, mjerač brzine smo tamo postavili, Barbara je tamo, gradonačelnik Bandić nam je tamo. Jeste se malo prisjetili s tim nekak svoje osnovne škole, svojih dana? Jesam, da, samo tamo gdje sam ja išao osnovnu školu, tamo nije bilo usporivača prometa i nije bilo semafora, ali je bilo je horizontalne signalizacije. Ti usporivači, to kad trepće, kad kaže hvala kad je dobro ili uspori, jel to djeluje na vozača? Apsolutno, oko reagira prije svega na treptaj svjetla, to je prvo, a drugo i kad vidite da ste prešli neku brzinu, kad vozite 8 banki, a dozvoljeno je 40, treba paziti na ljude, treba paziti na sebe, a treba posebno paziti na naše kikiće, na male, posebno pored križanja i ulica prometni frekventni gdje se razvija veća brzina od dopuštene ispred škola. Nije na odmet dodatno upozoriti širu javnost o važnosti odgovornog ponašanja u prometu, stoga je Alijansa velikim zadovoljstvom podržao akciju Zajedno u školu. A kako bismo dodatno još osigurali naše mališane, pripremili smo i prodajnu akciju do 15. studenog za sve klijente koji ugovore višekratnu policu mješovitog životnog osiguranja Allianz Život ili dječjeg osiguranja Tigar Teo. Za prvu osigurateljnu godinu dobivaju besplatno dopunsko osiguranje. Antena Zagreb.